He huinga kai te pupua ke I wangi a Ngāti Whātua ma tētahi whānau ko tata te panae o rātou wake whare e te puari o Ngāti Whātua. Kai te hia te whānau kia noho muna tō rātou ingoa, engari hai a pōpō tonu me whakawātehia tō rātou whare I o rākai kai panae a rātou. No te puari o Ngāti Whātua o rākai te mana whakahaere I taua papakainga. E ai kia rātou, ka hore anō kia utuana namatārewa mā te mano tāra e te whānau. Nei te ripoata a Urini Tipene Leach. He pakanga nui kai te haere ki te tiriti o ki te moana I o rākei. If I was to make a comment on what has happened to that family, I would have to say it's cruelty. It's just blatant cruelty. Kai te panaia tēnei kōhine rāua ko tōna pāpā e te puari o Ngāti Whātua o rākei I tō rāua papakainga. After paying all the rent and paying all the arrears, it still didn't make any difference. They were given a 90-day notice, and I think that's quite wrong. There's a lot of injustice here, especially my niece has to move out. She's got nowhere to go. For the 19 years of her life, she's lived in this house. Hai tāna kua whātauia e inoi ana e tohe ana mai te matenga o tōna whaea kia noho ki tōna kāinga. He mea tuku te kāinga ki aia e tōna whaea I te panaiatanga o te iwi ki konei I ngā tau rima te kau. We look at the whakapapa to put in the appropriate person to go into that house through that whakapapa. They originally had given the family, my family, the opportunity to decide amongst ourselves, and that's the way it's always been. And then only recently have they implemented this new protocol where the trust board ultimately has the final decision. Ko tētahi atu tukanga rereke nei, mō te noho ki tētahi o wēnei papakainga, me whakae te kainoho ki te utu I ngā nama a ngā kainoho o mua. I'm against eviction. That doesn't settle anything. In our minds, there always had been an eviction. One of our people would have been, and a descendant of the first people, Ngāti Rongo. That's what I think of. I don't think of the last occupants, I think of the first one. My dad was willing to come to some sort of an arrangement to help secure the house for myself, and they weren't willing to meet us halfway, but they still were willing to accept my dad's money but not acknowledge us as tenants. I tuku ke te puari I tētahi pānui pananga ki te taiohi, me te tohu kāre he take I a rātau ki te whāki mō taua panangara, I raro anō I te ture retihanga. Mehe mea kai te pana rātau I a mātau. Mā mātau tonu e huri ki te pana I a rātau I roto I ngā pōtitanga. Nō reira kia kaha te whānau, ki te pōti, kia tūmai ngā rangatira, e tika ana mō tātou. E kore a muri e hokia kua tau te waiwai o te puari, kua whakaitia tētahi kainoho hou kia tomo kia te whare, ko te kōka o tēnei kōhine. Do you agree with that as a board member? Well, I didn't agree with it, no. He take kai te uruwehi I ngā whānau katoa kaua I te tiriti noa nei, engari puta I te motu. Pēhea mātou ngā tau kei te heke mai, pēhea ngā tau kete. I nā kahinga au, pēhea taku tāne māku tamariki. Ka pana rātau I aia ki waho. He takoto tikanga tēnei mahi. Wai ka mōhio, wai ka hua. Ko wehea whānau, e whai mai, I muri nei. Kua whakarite te hapori ki te poro tehi a pōpō I te haora kua tohua kia puta ai te kōhine me tōna pāpā. Engari he mea hei pū ka noho tahi te whānau ki te puari, kōrero ai, kanohi ki te kanohi. Urini Tipene Leach, Te Karere.